namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel nomntu of course takhilela hi kokwana Africa man hi ri karhi hi bifa tower ya hosi Nkove Mr Post, then from there ta hi hundza man hi ya ka advice ya kokwana Fonyonyo, and then emakumu ta hi hetela ta Bliss Boy a nga ku hlasela strong iyo ndlayini mara Bliss Boy mara vana Xikwembu ai. Yeah, so in relation to this already mga mshoni ni update man kan shoni kan ku na ku semoya wa into se wa hungerele ka Mr Post le wa tower le and stuff like that, la min'we ya defense ta bene president ku nga ma hi nga light swi nga tleko a hinda a cheka le ndlu yekona ku hi fambisa ku yini and stuff like that, so ndivete swo ka moya se wa hungele na ku se beef na ku se ta tlhela endzhaku and stuff like that ma yona mhaka lewa. Me no hlamala ka Simple Force ra the 5th of November. I did not see this coming. So kwana Africa if you tsala a post la na mshuni hlamara sinyana ko swi te njhani nga vanga awe to be honest, but ta chekisa vele. So if you tsala ku yindlu ya Mzaya stakini ku ri swa yini mara Mzaya wena I nambitsi Mzaya, okay ivi vekela this image kwalano, okay. So loko hi pfula laha swona ni vhete ni swi vona hi laha hansi ku ri I live man, swilo leswi a swi ri ka live ya hosi Nkove Mr Post ku va hi kha hi cheka kwala hansi kwalano na message kwalano, loko hi zooma laha swona hi le ka can we say window level sort of, mara ta hi kha hi verify and stuff like that swona ku tinsimbi ta huma ta tower ti ya henhla and stuff like that, laha ku hi yona yi ngo yi stuck so kokwana ku ri na AI masiku lama na quality ya yona yi poor, so hi ta kota ku swi verify hi mpela ku yi nga yi kha yi fika kwalani na so after ku chekisa ti live ta hosi Nkove Mr Post ni fika ni kuma ku I live leyi a nga hi endla hi ti 20 ta October, so somehow laha masungulweni Mr Post I endle a mistake a bayiza a humesa yindlu mani nga zangi ni swi tekela nhlokweni. Yo, as you can see, so hi laha kwala masungulweni exact kwana a swi tekela nhlokweni mani nga swi tekela nhlokweni na mina to be honest, so hi fika hi cheka laha swona ku hayi impela hi AI dayidenga hi AI leyi a kota ku hi zooma laha ma vona ku yi fika kwini, yi fika ka hi to ya ha ri kwala ka sort of window level ya swi hlayiwa tani, as you can see hi cheka tinsimbi leta ha ri kona and stuff like that leyi kha hi cheka ngo zama ku vona na side ra hala ku nga na studio vona ku kona kha ku fika kwini and stuff like that, okay. Yeah, then side ra studio so yeah yi le ka level yeleyo and stuff like that, so it's hi ngo vula ku it's a bit slow, hayi yi le ku fambeni yo va a bit slow, hi nga vula tani, so lero a hi ti ku by December yi ta yi herini na ku hi hosi Nkove Mr Post 2026 na a ni tivi sweswo, but yeah last time loko hi update kambe a ku ri rini la mi nga ma hleketa last update ya hosi Nkove Mr Post a ku ri ti 4 ta March, se swi komba ku ya fika ka that same level loko ku ta va kokwana Fonyonyo and stuff like that, so ni twina ku swi teke nkarhi March, April, May, June, July, August, September, October, November, it's 8 months, so a redzi loko ri swi teke 8 months ku fika laha yeah, as you can see ma swona side ra hala se yi benjana hala mahlweni, so hi nga vula tani ku congratulations to hosi Nkove Mr Post, yi tirheni swinene i mhaka ya kahle swinene I pushe fast, hi nga vula tani ku ya hi period from September to now, ya hi do I September to February kahle and then December very swi komba lava a va yimini very ku ya a nga ri ku tirhweni and stuff like that, and of course hi tlhe hi vona na this side, so I ti-new areas ni mi komba ku tona la I ti-new areas hinkwato na hala ma swona ku se I push and stuff like that, so swi komba na ku like ku boha ku fika ka line ya leyiwa leyi a hi vona for March ku hete se hi hetiswa na hala kun'wana swi komba na ku yi fambe that level, so ni twina ku 8 months yi ve too long, phela guys the issue yi nga kona I ku Mr Post I pime minkarhi like in a competition, issue leyi nga kona I ti competition na Benny nga ku yena ta a yi heti, so a hi tivi if by December 2026 it will be done or not, because yena I tise a competition, issue leswi vanhu va fika va swi twisa sweswo leswi ndlesaka swona la, so mi nga commenta below ku n'wina hi ku vona ka n'wina mi twina ku yi nga va yi herini by na December 2026 loko ri sweswi ya ha ri ka that level hi ngo
yi push level ya March liya ya ngo anga maybe yi hlanganisini le ndzeni ko kwana hi kota ku vona le ndzeni maona mhaka leswi a reds maybe loko ri swi teka 8 months ku fika laha so hi nga tlhela hi ku vula ku 8 months again ku va yi helela laha and then yi tlhela yi gonya and hambi veri yi gonya kanari a reds hey hi nge swi tivi xikhwama xa munhu swilo leswi ngo vulavuriwa njhe na mina hi sayiti ra mina a ni swi tivi but you can comment mavonelo ya n'wina ku very mavonelo ya vekiwa mina ni nge maveki hi sayiti ra mina for now i mhaka yo tika ku mi ta tlhela mi lava ku hlasela mina ni to ripotisa kunene ku hi ku voka n'wina mi ri yini ku hi sayiti ra n'wina and stuff like that so hey unfortunately Mr Post xihoxo xi endleni sweswi ya kuma na hi vakokwana Afrika va hlege swona so hey a push ni vurile ka previous video ka push because na beef yo leha Ben Mayengani yi nga huma ha swi tiva a nga la ku tlherisela na hi Ben Mayengani i hlaselo ngo na yena so hey a reds guys hey a reds hayi ndani very khe unda ya ka kokwana Fonyonyo yi ri karhi yi nyika advice ya matimba swinene so hinkwenu hi twa ku Master Tiko advice ya yini mani ya mara yeyo yi na power hi twini ku yi ri kokwana Fonyonyo la family leyi nga khombani yi combine n'wana mani i suka i ya teka nsati loko fika 60 years i suka i ya teka nsati ni kombela leswi guys loko i teke nsati i nga pfuki i vulavule na nsati wa wena loyi i nga n'wi teka no mkombela i nga n'wi byeli ti-problem ta laha mutini wa ka n'wina kumbe generation ya ka n'wina i nga n'wi byeli a nga byeri n'wansati generation ya ka n'wina leswi ndlaku namuntlha va makoti va kumeka va karhi va hlambela va mamazala kumbe va hlambela va laha muti ku va hani la mutini i ku va wehe loko i teka nsati i fika i byela nsati wa wena timhaka ta laha mutini wa ka n'wina ti helerini i n'wi byela swihundla swa muti wa ka n'wina swi helerini ene a swi nga bihangi ku n'wi byela mara no vula ku limitani ku vulavula swihundla swa le mitini guys limitani munhu yaloye mi yo hlangana i n'wansati mi yo hlangana ene n'wansati hi yena wa ku bulana hi swihundla swa le mutini mara swihundla bulani ta muti wa n'wina mi ri 2 i huma ka ta va swihundla swa vatswari va wena kumbe swihundla swa la mutini wa ka n'wina sungula muti wa wena na munhu yaloye nga n'wi teka mi ri 2 mi sungula swihundla swa n'we mi ri 2 because loko mi tlachana n'wana mani i ya vulavula hi swona na le ka social media i ya vulavula hi swona everywhere van'wani a va nga mi tivi a ku ri na xihundla mutini wa ka n'wina na mtlhani ka ku vulavuleni mara sweswi a ka ha ri na xihundla mutini because ya munhu loyi nga n'wi teka i fika i n'wi endla makwenu wa wena i n'wi byela hinkwaswo swa la mutini namuntlha hi yena nga poyila muti wa ka n'wina namuntlha hi yena ndlaku ku muti wa ka n'wina wu chike xiyimo muti wa ka n'wina hikwalaho ka munhu loyi i nga n'wi teka i ku insati loyi i nga fika i vulavula vana na xihundla xa muti wa wena na yena mi ri 2 lexiya xa vatswari va wena na wena xa vatswari va wena xa ka n'wina xi tshikisi sweswo swo swi right Fonyonyo loko u la ku landzisa swi right ngopfu ende ku hi leswi mina ni ka swi landzelerisa xiswona swi ndleka ngopfu loko se mi kuma ku se mi ri ku lweni so as a husband and a wife i ta fika a wu tisa swilo swiswiya like maybe the failures ti nga humelela in the past of your parents sweswiya like na swilo swi nga tshami swi boxa sweswiya vana na xihundla xa muti wa wena na yena mi ri 2 lexiya xa vatswari va wena na wena xa vatswari va wena xa ka n'wina xi tshikisi sweswo i sungula xihundla xa wena xa ndyangu wa wena na nsati wa wena mi ri 2 siku a kwataku n'wansati a nga na xele mbilwini n'wana mani i vulavula hinkwaswo beside na hamba a nga kwatangi siku a hlanganaku na va maheveheve i ya ku vuleni kuna van'wani va makhelwani a mi twanana na vona i teke nsati mara nsati loyi nga fika n'wi teka wena n'wina malembe na malembe a mi swi tiva ku lava va makhelwani wo avuxeni a he swi herini mara yena se i ya teka mahungu ya kwala mutini a dzumba na vona kwalaya a sungula ku vulavula hi n'wina laha mutini se hi makumu mi sungula ku ndla yini ku huma moya mutini muti a wa ha ri na xihundla vana na xihundla xa wena na loyi i nga n'wi oka na siku leri a pfurhaku a ku dya lavan'wani va ri safe wena na yena hi n'wina mi nga ta faceani hikuva mi kha mi ndla leswi mi nga ku swi endleni loko ri na huwa yi ta va ya n'we mi ri 2
a yi nge pfuki include munhu un'wana. Xi twari ni fonyonyo hayi advice yaleyo n'we ma ha lava ku teka hi sweswo va ni careful swinene ku ma ha ri drunk in love mi nga kumeki se mi kha mi humese na ti-secrets na swihundlahundla no hehehe ku vhevhele swilo swa humelela like maybe swa humelela van'wana kuma ku mitlexi na vatswari it does happen so a swi fikisiwi ka n'wansati sweswo a nga swi tivi sweswo mi fike mi finisana mi ri vambirhi xi vulavuleni fonyo I think a ka ha na nedi yo na ngetela nchumu la swi twarini fonyonyo ha cancer hi leswo emden vhevhele khe hundze khiya ka Bliss Boy mara iyo dwa hi mi so mi no hlamala ka swinto of course ra ti 5 November hi ti-attacks leti ni nga fika ni ti vona la yo actually i fika a posta hi ti 4 November i fika a posta clip ya yena ni hi ngo hi pfula first then ta hi khe hi vulavula afterwards and stuff like that okay yeah let's go okay yeah leswo as a the clip leyi nga fika mi swi mi no hlamala hi ti-comments laha hansi mina I was a bit shocked like ni twini ku na too much negativity antivi ni vona na hi black myth na yena mara swi ze yena ku swi n'wi kotini ni vona swilo leswi nga stream sort of like a text show no ni nga tivi ku like va dyohini va hisela hi ku vona ka n'wina ni vona va tele va nga ku hlaseleni he swi ze ni fika loko ze ku fika mene swi tiveni ku ku va ku ri ku tike ngopfu vonkanyana ku lava kha ku kombisa ku n'wi byeleni ka swi clear ma swi tiva ku i zama ku vula yini vo maluleke ku lava kha ku va mi twile khale ku ri ma va rhandza no mi lava vona ntsena va swi twini va wisiseni like ku busy blind obvious vutuvutu va hambi ku nga hlaya ha swi tiva i feni ya bel a xi rhandziwi tu laha a xi rhandziwi Bliss Boy ya va prince kwalani tshika loko swi nga ha endli like a ku like a ni tiki why swin'wana swi lava mi koka moya i xitapo okay amukelana kha kombisa ku ze mpfula yi ngani i ncini sweswi like ti-comments to tala like ti tele to tala lava nga ku attackeni hensi ni ze ni fika like swa hambana na masiku mi kuma ku ti va ti tele na positive swa swi ri hafu but loko hi khe hi cheka laha langutisana ni kha ni famba slow langutisani kwalano vo black kwalano like va mungoni va ka swi hlekisi but the comments mi wrong guys this boy is good mungoni is good but the reactions leti va hleka yena obvious ku va disagree va cancela ku kombisa ku u hi bela tinghoma letiya to fana na vo hala ka hina December tiboza munhu wa mina vo maseve na xibiyani swi nge he koteki na hi leswi it's a question so mina I don't know but mi ni to ni ta vona ti-streams ke nga vula tani ta vona streams if himpela vanhu lava va vula swona na because ti-attacks leti tele ngopfu sweswi kho hi kuma ku comment ya vumbirhi va n'wi sapotaka like ya the best in the game like to tala ti against yena na vunharhu leyi as you can see then letin'wana to tala hi sweswi mi nga ku swi vona mi ri ku n'wi attackeni miyisa lowu so the only solution kahle no ay sorry fuma vona ni fuma ni kwale yiri have ka zehleka we yiri you are a sinner wa do harmful ansina emdo yiri mara Bliss Boy a swo ku fike meka shuka project yo yi nga ku teni vele swi komela ku ta kha humesa yena EP a yi vi na matimba prove vanhu wrong because hayi loko hlasela loko swi tlhe swi proveka leswi va swi vulaka a na ha tivi mara ye sina a swi rhongo ngopfu i mhaka no swi rhongo ngopfu Mr Fumani no man leswi mi nga swi endla swi rhongo it's very very wrong nama to tala kha ni check guys no exaggerate ma swi tiva na n'wina le can't wait like a ti talanga ta positive ku tele negativity la it's crazy swi loko ni hlamarisa ku kasi va follow va yena or ku ndleka yena ku ngo tala ngopfu vo va nga ku va ku tirhisa songs ta handle swona so areds guys loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi click subscribe.